Too much chin age. Munyaba a case capana minimum edi yi. Ganu wahala jumedie ena ebre edru society ebe sumu. Na abusuan for say the one munim no sembi koso ne na bebia from memu obi eka obi a eche na dwen ede e fon den pana koso ewo music industry no emu. And now we sorry am jaware ade echa we sorry am ekoware foforo den pa na ekoso na ene dey ensem amede ebeso mo ne de echenkure se de mamuni no obomofo ene ne nam ewo apaso nti ene nyam egu apaso na ye ba beho ye wi ayache na wonsusu watimi achewa adwen ede afa ehun ensem a ababeto edwa ene se eyenyuntuni abrante gospel musician Joyce Blessing, gospel musician Joyce Blessing ene day woni eye ne ho kani ne chocho mucho ne kunu a chese wotisi kaware no a wo motifi o mawo emamu porre miensa ene day wo maware no apem ebo it has hit the rock we dey chibrofo apem ebo aware no agija break up abemu na edenti ena ama break up aba yesa aware yi emuse de mamunim no yi nua ba yi wo yo oba chese eba no enyumto mu a wo ya de yi papa wa win awards bebre na ni kunu Dave onu na esanso ne manager o manage no wo ne nyumto emu ene nia ekeka eho na abusuan ene den samba babonti ana chesem wantwi bi menteme ho asibi aba Joyce Blessing ene ne kunu Dave entem enunti ama abaya no woni ne kunu wo montem tete kra na ena chesem abaya yiye na dwen se wo kọ ne kunu ne nua ba efia akwafa enkwada na ne entokwa ekoso menteme ho asia asori wo honenki nim sem ebusuasem wo mo kan wo mo hwe no masiesie na bibia atoyi na so asa baya no eprim na kuma a che se enya de se wo ti de wo bia ka enya de se de ekoso no wo ye de wo beje obi futuo ebiatum ana wo bi nsem kan ye bia wo kan ede atum de wasi ne tirimu pi se wo beye no enoa ena wo ye na abaye ye kan wo ase mo nim se ninyum bebre ahete unbreakable ne ne ekeka ehun we release tracks bebre na oyo baby nsusu am music industry nim no gospel side onu timo so onu de wo slay ankasa gospel musician wo slay sa ede kan wo ye ni nyina ebo bo ne ho modern ye pa enti den pa na obi a wo ye nyumtuni a wonto secular music na wo to gospel music den ne betimi asia ebema oba asi ni tirimu pi akase ene day mi kuna woti sikaware miemene na wo emamu miensa mi ja ne ho akọ fa obi fofora na se mi ja ne ho no ana wonu nko atena na menso me nko amatena na masesa enkwada edi afri ni nche no na Ghana fo dwen ho aye nti asem sa ba ye betimi aba abonten ba be kirem ama ye hunu se bia ni kunu na afa na chi because ni kunu kura mpo no wo kwa ba bia wono na ko bia yo manager wo manage wo ni we yi die enya de se bia obefo wa chi na se enti no like de ekoso ankasa enunti e masa warija we aba no abusuam egisa abaye yi eba bonten ebebebe kiremu e magana fo wiesefo ne nyina ye hunu de ntia anade ko de potia abrante na ye bema no aye enunti ama ware afuno no aware afuno no araye na ade bia ye na tantantan a wo hu ne se wontimi ensa emfa enyusu biem enunti opese wo jai edi esi eho enum na ense we bebeto abonte no Ghana fo bebre na engine di se debio wunim ni pakra ye kan ho asen Joyce Blessing and pan na like bebre na eda o te se debi debi ewo mu se nyum to no we sori a we jani kunu we sori a me jani ye na nse krampo no ebi ba bonten
na chese nkofo echema ohima mesi kwampo no ni kunu eja enu mu san na chese yanti de kokosi ya wo moda so esai ewo hodum enti no ebinum adwen yo mo ntanta se de bi we de entimi enye nokre entimi nya de a ekoso ebinum se awo jai we mu de se ya o we mu de sa wo mu nya baabi si wo mu kunu bua wo mu wo mu num to adwuma mu na wo mu nya baabi si na wo mu enye sika bi na wo mu atimi wo mu se o betinya manage wo ma de obetimi ayo mu bibia na o mu pekwan bi ayi wo mu ati de fe ware wo bekom krampo no na eya de ketwa bi na chese wo ba no waye no ho gangali a waye na dwin se enya de se wo ji oji be ma no chopa na se wo o ma be ma no po akunya ma na be pa na chompo na chese nka wo de ne mfonso ache na mo ma sa atene bim tie bi na bibi wo ho no bi na abaya no wo no na epe aware ne ja na se be ma no aye bibi no aye oba ne ya ahye no one down dream that say anka ni kunu ebeye ne se because obi a wawo ememu miensa ede ebesi say wo beja ware na so ni nyina mu no too much de ye de aso ebeto form a se ebedwedwe ensem mu na de ebefiri mu ababia se be ma na beba beka so oba no ne bedi kan ba beka sa ye de nyina ebeba ba betu edwa na se ebi nyanka sa ye de atwerefo ne eye wo mo de dani da wo mugina aba fonten tan so type no wo mo de wo ma dwenkyere aba no ma yenkinkan ebi engu akwemu yenua Harry edia wode eba ye or say how can you marry a musician as a wife? My sympathy goes out to the innocent children, most unfortunate. Abrante ade will be a gospel musician and that's why you ntunya one sem fata se obeye oba wa fo na se won sem a wo kan ye de ho de mentiase and so wa kire na adwen we de say ya adwenchenye ntokwa enti wa kire ne de o se be ne sen na be ma wo betimi aware musician se o meye oyire emfa entina efie ema o da bi on do nkwada no na wono ne humobro ekom de ma wom yenua Solasti Eda wade eba yo say Massa go take your wife after enlarging her virgin with 3 kids. Who do you want to take and please go back on also so edie enonom yenua Henry Eda wade eba yo say go take your wife back so that both of you can take good care of the children. The children will need you. Why do you want this misunderstanding to spoil the children's future? Please and please again, you guys should sit down. No matter what the issue is, settle it and let the children be. I don't want them to be facing so many pains and so many things in their mind. Or also so edia what they ever no or say who be here amonya nentem na mo I said the assembly bia no montna say mumbo bo ho wo bia nkyere na adwen na de tie bia no ye ento ye asem bia ni wono ma ye de se kan na edwa ye de anoa na eka na ye ngina nkra ni mu ntete enkra ne enti no wungina mfonso so nka se mfonso ye enti sei kai hunu se de wo bia ye boneda wo bia ye boneda bia wo de na ya nchew na se wakwakoto obi de so na no nche se wo wotene enti ne de tie bia no enkwada no dachi enti enkwada no yonti enkwada no future enti no abusuafo no enye den enti na se na ne tie bia no mo nhwe na wo mo solve wo mo problems anya sa de wo ha kase pa na bebre enkwada because be me betibi wo be betibi we be enkwada costa du be hu na enkwada no we hwe we yi hwe we na ba kwa asoma kwa da sinsem we enya good care we enya good care was obia enya edon na obia wo no obia emfama enkwada na nti wo no entina se na wo mo hwehwe wo mo ensemu na yie ento yi na aware no wo mo koso a ento a so George and so edia wode eba o say God hates divorce and you will have to remain unmarried till death. Let us not play with God. Ono so edia no say ade Nyankopon chiri ene awariguo aware say ya aware jaye eno ne ade wo chiri wo ni wiase a oboye enti no
se won oye wadi se na wuja ware na nya de se bia wo ware bim na se wuja asa akofo oba foforo wuja akofa ba ma foforo de ni ejai kan hu se wuntimi di nyankopon eho agro wono so e de no Kwame agree e de wode e ba ye o say oh nice family what happened please you people should come out and explain things because we don't understand what is really going on that a nice family like this should be dispersed on also so dear and on adentina eye abusuan kama abusuan fe sei emu etimi tete entawa etimi ebe modwen ho awonte asintu hu ni sem de obetimi ababonte aba be kire mu amagana for yate ase bia no wo mu ntimi embra na yente ase Elvis Ejay eda wode eba o say hey gospel musicians and their marriage no wonder God day and also so dear no yeni abi nso dia wode eba ye ni din enka ho wo say I don't think it is true but if it is true then what is really wrong? Joyce, please, you are a gospel musician. Don't do what your fellow female artists are doing. Look at Obapa Chrissy. He just left her husband and married another one. Do you want to do the same? God hates all this and know that you are going to face the consequences one day. So make sure whatever the problem is, you guys solve it and let the children also live with you happily. Otherwise, they are also going to have so many problems. And also so adventure what the to a janutimia uche eya adventure bebre na banam. One woman say abusuan kama abusuan fefe eba ne sen na we nyina etimi esie enti ebre aso se entawantawa bia wantwi bia no wo mo hwe na wo mo ensiesie abusuan wo so wadwentwe fa eye ensem abeto edwa efa divorce yi hu ene sen fa tu edwa e wo tuma gh your comment section ebiem so share for mo abusuan for all the social media platform na emrepem no making kind ede amamu makram Fiti ni asese ni din ene your friend say mechanic za na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro ene maba too much gh hwe na prophet kumichacha me so me hwe